Assalamu alaikum. Merhaba arkadaşlar. Sizni yayınımızda görmege pek memnunmuz. Televizorlar ogunda toplanın çünkü bizni baldan tatlı çiberelçikler ve lugatçık rubrikaları bekleyin. Ondan da başka biz bugün küçük usta düşünce tarzı rubrikalarımızı seyredeceğiz. En birincisi ise keliniz küçük kardeşlerimizin fikirlerini bileyik. Я на Анакая береду. Заказала себе куклу, шоколад, чтобы много было. Я бы сделала, чтобы я был быстрым. Я бы наколдовала себе много игрушек. Я бы наколдовала себе много игрушек и машинок. Построю новый садик. Зачем? Просто, чтобы дерево было большое. Помогала бы. Кому? Водным. Но пока я не беду, я их спасала. Пожелала много радости, много игрушечных машин и всем радость. А вы наколдовала много сладостей и игрушек. Анама, баба, маса, лохки, треранда. Алия, білесің, бұл рубрикадан баққан сон, мен да бөлі мүлейім левханы бақмаға істейім. Bu nasıl bir levha olmak gerek Cenke? Bilmeyim, ama bir şey müzbet duygularla bağlı olmak gerek. Ya bizim ebesi rubrikamız söyle. Taptım, bu bizim mıyıq pancak uyruçuk rubrikamız olsun. Merhaba arkadaşlar. Dünyanın en kadimi mahlukuyla tanışılmağa isteysiniz mi? Buyurun, çık balaban. Bu kichkene hayvanın ağzında 25.000 tish var ekan. Bundan da gayrı, çık balaban pek yaramay ko're. O tek gece ve gündüzünü ayırıp ola. Bundan da başka bu mollusklar hiçbir şey işitmiyor ve özleri de ses çıkarmayakenler. Lakin en meraklısı şundaki, dünyada bütün olğan çık balabanlarının kabırçıkları bir tarafga burulgan eken. Şundaki vakitte ise bu mahluklar sevimli ev hayvancıkları olalar. Anladım Cenke, moleyim degende ben de sana bu iki rubrikana göstereceğim. Ama ciddi bir şey istesem ne göstereceksin? Bunu düşünüp bakmak gerek. Yanımızda da baldan tatlı çiberelçikler gibi rubrikaları var. Ama onlar da müleyim. Ondan da başka küçük alim, lugatçık, küçük usta gibi rubrikaları var. Anladım. Gel ciddi olarak ben sana haberçiklerini göstereyim. Selam aleyküm. Eferde haberçikler rubrikası. Stüdyada men Elmas ve kardeşim Ayşe çalışamız. Aktual haberlerden başlayımız. Alimler mekteplerde yanı fenler kersetmege yasık eteler. Bu haqda tahsil vaziri bildirdi. O okul yılı içinde talebeler olgan fenleri yaxşı öğrenmek gerekler dep aytı. İngiltere'de ise dondurmanın uğraşalar. Anda bu tatlılıkны nasıl etip doğru aşamak gerek olganını öğrenirler. Bu kaymakны aşamaktan evvel onu 10-15 daha eritmek gerek eken. Son ise onun tilini uzunca koyup yavaş aşamalı. Ama dondurmadız aşılsa o bütün kaydelerini boza eken. Onun için muhayt olun, kaydelerini çeşlenme. Bugün bu haberlerinin epesiydi. Gelecek programını kaçırmanız.
Алия сағу, лекен мен сынада бір жиддишей көстердемеген едім. Олема, ама хаберчеклеріне баққанымызға пешман олдың-мы? Yok, көстергенің үшін çok сағу. Шымды есе мен мерақлы ве файдалы чеберлчеклер рубрикаларымызны бақмаға теклif етем. Merhaba dostlar. Өз ұсталғынызны сынап бақмаға арзырсыныз-мы? Чеберлчеклер рубрикасы тамам сіз үшін. Менің адым Фериде. Біз башлаймыз. Біз бүгінгі рубрикамызны Бонапарт ұстаханесі ве знанием илме гленчи меркезінде чықарамыз. Шу себептен оларға чоқ сағылын іздейміз. Әр вақыт олған кібі, бүгін де бізге ұстамыз Виктория ярдым етecek. Селям алейкум. Алейкум селям. Насыл техниканы біз бүгін öğreneceğimiz? Сегодня мы изготовим панно в технике кинусайга. Идеальный материал для основы – пеноплекс. Он не крошится, и работы получаются аккуратными. На первом этапе рисуем контур изображения и прорезаем его ножом. На втором этапе нам понадобится ткань, стеки и ножницы. Стеком наживляем ткань, лишнее обрезаем и остатки краев ткани продеваем в прорези. Так поступаем со всеми элементами картины. В наше время легко и просто работать на податливом пеноплексе. А раньше, несколько сотен лет назад, в Японии, где зародилась эта техника, мастера использовали деревянные дощечки, а вместо ткани использованное кимоно. Достlar, bir bakıştan kıyın şeyler aslında kolay yapıla. Rubrikamız da bunun isbatıdır. Bizden ayrılmanız. Sizin de çok meraklı şeyler bekley. Görüşkенше. Жиге, сен юқарыда файдалы ве гленчелі деп айттың. Әбет чеберлчеклер бұл пек файдалы рубрика. Ама янымызға оңа ұшаған да бір файдалы рубрика барды. Сен насыл рубрика ақта айтасың? Мен кече күсті ақта айтам. Сейретеміз, достлар. Ассалам алейкум, достлар. Бүгін біз сіздің мұжизеви сенатнен таныш етмеге істейміз. Siz doğru anladınız. Biz bir hanedemiz. Geliniz bu zinatnen yakınca tanış olayıq. Парикмахерство – это целое искусство, это целая наука. Это всегда ты смотришь за модой, делаешь новый облик для людей, воплощаешь их желания в реальность. Это как новая жизнь. И самое главное волшебство – это когда ты поворачиваешь своих клиентов к зеркалу и видишь их искреннюю улыбку. Для меня это волшебство. Dilberlikni yaratmak ağır iş, lakin pek
кайф көтерүүчү. Bizim bu rubrikamız балачықларны чеші зенатларға авеслендіре. Демек, оның да файдасы балабан. Acaba серілеріміз әнді кем олмаға істегенлеріні аңлаған екенлермі? Bu sualga javob men ВКонтакте sayfimizga yozmaga taklif etdim. Hatırlatамыз, достар, ВКонтакте ағында бізім балалайн sayfijigimiz çalışa. Оңай yazılmaға unutmаңыз. Şimdi ise söz küçük dostlarımızga baxamız. Мен асына көбейек, кейінге бұлбұз кейек. Тұтма кейім сен мені пек север сені. Жеңге, біз серілерімізге ярыш ақында да қатыралтайық. Evet, bizge endi yavaş-yavaş el yapmalarının fotolары келе. Истилаттылы балачықлар бізні әнді қуандыра. Сіз достар, өз еліңізден япқан шешектің фотосыны чықарып, бізге yolлаңыз. Ondan da başka galiplerimiz için biz güzel bakışlarını hazırladık. Yanımızға қошылыңыз ve Лухачық рубрикамызны бақыңыз. Балалар, сіз енді әр шайны өзіңіз білесіңіз. Бұл рубрика девамында біз білгілерімізні зеңгілештіреміз ве ана тілімізні огренеміз. Демек ки, бүгінгі программада бойле сөзлер яңғырады. Чық-чық балабан, улитка. Махлюк, существо. Эренде, терка. Кабурчак, раковина, ракушка. Бурулмак, поворачиваться, извиваться. Пешманулмак, сожалеть. Бербер, парикмахер. Берберхане, парикмахерская. Перчем, прическа. Бұл сөзлерні ezberlemеге керек ве әлбетте бойле адым-адым біз ана тілімізні мүкемел тарзда білежеміз. Луғачық рубрикамыздан айрылмаңыз ве ана тілімізні güzel біліңіз. Көргеніңіз gibi dostlar, bizim efirdeki vaxtımız sonuna geldi. Ama бұңай кейфіміз бозылмай, чүнке біз небеттеке яны қазір алмаға кетеміз. Bizni cuma ertesi saat 11'de seyrediniz. Көрішкенде!